Шушында, шушы жері ауылында егерме баланы тәрбиелерге ниетлейбіз. Бұл балалар арасында көбісі сәлемәтлік жағынан әзірек зағиф. Бар біздің даун ауру, әзірек психологик развитиеден еді. Шуңа көрі түрлі біздің балалар бар. Ләкин шушы балалардан біз шундай яқшы тұрмышқа әзір кішілерні чығармақшы боламыз. Оның нешік түртінәклендіру мақсус табиплар? Табиплар мұнда атна сайын шушы біздің ЦРБ-дан текшеру үшін табиплар келе, бүтін нелеріні, аларының диагнозларын, анары нешік давалау юлларында қарайбыз. Мұнда массаж, һәм башқа түрлі ойын реабилитация шундай бөлмелер ясадық, специалистлар чакырырбыз. Атнаға бір болса да түрлі специалистлар келешек шушы балалар білен нетерге. Анары аларының сәлетлерін қарырбыз. Келешекте бәлкі бірер ниндер сәлетлері болса, шуны үстірірбіз аларда. То есть реабилитироваться и во взрослой жизни, чтобы они могли обеспечить не только себя и помогать еще и другим людям. А условия мы, конечно, постарались наилучшим образом сделать все, что необходимо для таких детей. То есть у них есть и революционные комнаты релаксации, где кровати ногобесы, массажные устройства специальные, дорогостоящие, есть компьютерные залы, есть учебные классы, есть игральные комнаты, то есть лабиринты, где они могут спокойно играть, реабилитироваться в этой жизни. А самое главное, они что получили любовь и ласку, то, что они не могли получить от своих родителей. Вот это наша большая задача. Hayırlı gün, muhterem milleteşler, hürmetli konaklar. Biz bugün Milli İslam Yardım İtu Fondu yardımı bilen zamança cihazlandırılgan, barlık taleplerge de turu kiletirgan fizik yaktan zayıf yetim bağlar yurtun aşığı tantanasına jinaldık. Yardım Hayriye Fondu şenligine 10 yıl tuldu. Uz işenligini bir neçe yönelişte alıp barışı fondunun izgi kameleri hakkında Tataristan'dağına tügel Rusya tübeklerinde de köpten bileler. 2014 yılının noyabr ayında bugün aşılatırgan invalid yetim bağlar yurtuna tövgü sabılar kildi. Eligi bağlar arasında körmevçilerde, Down sindromu bilen sirlevçilerde, bağlar serebral paralişi bilen avruşçular da var. Yardım meşitinde işlevçi Melike Hanım Gülmetsinova tevlik eylenesinde eligi sabılar yeneşesinde. Eti enin azından mehrum kalgan narasılarının ten selametliğine tügül, köngüllerin de terbiyelerge bar kişilerin kuyalar biride. Yetimler yurtunun maksatı bağlarını selametlendiru, ulu turmuş yılına ezirlev. Her bala kompleksli tırnaklendiru kursu uza biride. Kileşekte bu bağlarga tırak alırga buluşu, onlarını tiyişli taşlamalardan faydalanırga iretu. Turmuşların yuridik yaktan kuruda yardım itünde planlaştıralar. 2015 yılda Yardım Fondu körmevçi hem işitmevçi invalid bağlarını da üst kanatları astına alarga jina. Hürmetli rayondaşlar, bizning g'alamelerimiz bilen ortaklaşırga boşqalabızdan mertebeli konaklar kildi. Olar Yardım Meşitining imamı Ildar Hazret Bayazitov, Tataristan Respublikası müftiyi Kamil Hazret Samigulin da var. Hem bir köp günə milletteşlerimiz hem
müftиләр килде бүгенге бәйрәмебезгә. Хәзер сезне әйдәгез Коръән уку өчен Мөхәммәд Әмин остазга бирик әле. Рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة Şuşunda kelip kulların kötərib əmin deyip sindən də qamet etib duruşlardan Tüsiyətinlər yurtdan ayaqqa bastırırğa şuşunu şətib jiberge yardım etüşlərdən Dağımet itibat şafat kılan barlıq tuğanlarının, əti ənilərinin, əbi babalarının, yürək jimuş balalarının, nikahta bulup da dünyadan ötken xəlal zifitlərinin barşalarının darıqlarına da qayt eriştiriklərini şad qılsan idi, alarını bizlərdən riza qılsan idi. İlk günlərimizə, canlarımızga, ailələrimizə tanışlıq, dənlərimizə selametlik, manğay gözlərimizə nur, qalıb gözlərimizə nur verib, özümüzün, balalarımızın, jitekçilərimizin Gönüllerine tevfik, hidayet verip yaşatırgan dünyalarımız, İslam dünyası kılsan id. Hürmetli muhtiler, imamlar, din kardeşlerimiz, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Fırsattan faydalanıp, barşağızına Mevlid Bayramı'ndan kutlayın. Mevlid Bayramımız mübarek olsun. Bundan sonra en evvel Allah Subhanahu Teala İlker Hazretimizden, Malika Apabızdan, Hidayet Hazretimizden de unutmazka gerek. Ondan sonra bu yurtqa barcha buluşkan kardeşlerimizden Allah Subhanahu Teala razı olsun. Unutmağız sizden sadakalarınız yokka çıkmayın. Belki 10'ga, 100'ga, 1000'ga tapırlanadır. Şimdi bir gerektir şunday izge aylarda izgelik kılayık. Tağın bir kat İlker Hazret Allah razı olsun. İlker Hazret'e birleşip buluşayık. Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar. Hürmetli jüri halkı, hayırlı gün, hürmetli qonaqlarımız. Bugün bizde bek zor vakiga. Men birinchi rahmat aytar edim. Ildar Hazret Bayazitovga, o'zimizning muftiyimizga, Kamil Hazretga, respublikada ko'p rayonlar bor, ko'p avullar bor, Qozon bor, shaharlar bor. Mana shunday javobli izgi ishni mana bizning rayonda, Jiri avulida bu onlarning inisiativasi. Men ularga bek zo'r rahmatli. Nima uchun aytaman endi? Bu tekbagina mana Jirida tugul, Xudoy taolo bor. Chunki mana bu avulda bizning rayon bizning xizmat suygan xalq yashaydi rayonda. Jirida ul endi o'zining o'qimishligi bilan, o'zining dinga munosabati bilan, kishilarga yordam bilan oylik to'dirgan avullarning birisi. Mana bizning bo'lagimiz, bu bizning yo'tirgan polisos. O'sha bo'lakni bugun bo'lagida biz qabul etib olamiz. Hürmetli konaklar, kaderli rayondaşlar, hazır bağlar yurtuna birinci adımlarını atlab kuru hukuku Tatarstan Respublikası Müftüyü Kamil Hazret Samigulinga, Yerden Meşit İmamı İldar Hazret Bayazitovga ham tilashi Munsiba rayoni boshlig'i Ilduz Fatih uli Zaripovga beriladi. Aydagiz. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu
Отдыхаешь, а? Ну, как называется? Массажной кровати. Это у нас Артем, третий класс. Артем, третий класс. А что так у нас? А это у нас Имран. Я никакой класс. Это что? Это ты. Это Диди. Это что? Все, дальше. Флик девочкам. Проходи. А, Фарид, будь добр, еще один стул. Еще два. Есть только маленькие. Сейчас он ставит пакет. Один пополам что? Садись. На одну полку. Ну на одну полку садись. Что у нас хочет?
Давайте, кто знает, как создал Вселенную Аллах Тааля? Как создал? Из чего состоит наша Вселенная? Кто может сказать? Никита, сможешь? Аллах Тааля из чего создал Вселенную нашу? Из чего состоит? Земля состоит с этого, как сказать, из земли, с воды и это как А планеты есть? Планеты есть? Никита, перечисли все планеты. А какие планеты, да? Какие вы планеты знаете? А самая жаркая какая планета? Солнце. Луна. А самая холодная? Это Луна. Земля, Марс, даже Юпитер. Венера. А где есть жизнь? На какой планете есть жизнь? Вот они Двигатели не балуют, они играются. Вот так. Ведь уронят. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى صراطك المستقيم وقنا من عذابك يا أرحم الراحمين صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفاتحة. Изге көңілді кішілерге Қарамандай ерліктер, зұлымаған ерліктер, олар енді көбірек болса, біздің ертең балалар, ауру балалар, балалар ерліктерінде ершеместер еді, оларда шошындай ерліктер ешесілер, шошындай кішілер болып, шошындай ерден ете тұрған іш мәкәрлер, онлары біздің Илдар Қазір шекелді баша кішілер, Баязидов. Ата бабам тұтқан юрт, құтлы болсын туған юрт. Айдан яқты нәрсе жоқ, қара бұлыт басмаса. Кіші қарбы жол болар, қайды белден тартмаса. Мен барамын, өз елімні аламын. Ағаш ай бар көрінген, малы суға иілген. Yaprakları halkaday, budağı gümüş halkaday. Sen tügülmü tuğan yurt, aç damağım toygan yurt. Kutlu bulsun tuğan yurt, kutlu bulsun tuğan yurt.